Achimo akwa babie me Adom TV Badwam na o hyaneni teko tego yada sene nkranhyansam enti no numa ba pa osimaduanan enson sam no de asie no ebrason se wutibie Ghana Health Service a recorded 2 Lassa fever yare no yedemu nchemu no ebebremo military officer no na woche wie yebeto dwase wayira no bambofo hunu no na ne tibia no motesai sansam no ne nsembia no pay mede browse Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase ni twegu ho Go TV 176 DSTV 280 ye channels Adom TV ye share media fia amankwa tamaklo afia ni die mutie sede nsam ni twemu ankasa etie Ghana Health Service mpenufo so se de womo anya 2 cases aye Lassa fever no ebi e wo man Ghana mo ye nsam egu nkrata so a atanye ne de aba abonten Adom TV kase etwaso Enkata Ghana Health Service Edbeto Montene so and watchire mu se ojefobo so meda neto so aduonu nan afimpinu ene aduonu miensamu ene wono mahunu se enipa mienu enya Lassa fever yibi ewo manmu ya ne Gucci Memorial Institute of Medical Research ene yes anhwehwemu a ebeto odwa nkata ne mu ene watchire mu se dwanini bi a wanya mfie aduanan ya ne hododo no na watwe mienu a ewie akire wakwohwere ne nkwa ewo kolebu aban ayaresabea ene wodin kan ehunu yare bi ewo ne ho ne etoso mienu no eyi obi a no wo ben dwadini ya wonu de sesei wada yaresabia wonom gusu a ehwe no efri brase adwadini enam efa yare so ehwere ne nkwa no enipa aduonum nsia wonom eben no ena wakohwe wonom ya sesei woma wani akon ho ahwese bia wonom so beda esu ene ben bi ekire se wonom enya yare ni bia dia enkrata ne mu ene wo kire mu se efri bra ohunu se enipa mienu enya yare bi no enhyehyeye bia wodi agu akwan mu ene se wonom ede akade ene enyama bia beboa apomuden adwumayefo te se personal protecting equipment PPE ama apomuden adwumayefo afei wonom ahyase a woye contact tracing wonom apabia bia wonom obeye contact tracing na obehu wom no wode wonom ebekwa akoguo ene akade fufuro bi eka ho se ne ebe ya yawie ase entere ya ne nyina mu no wonom ekomro no ahodo so ede omanfo efa Lassa fever entity mu ahyensudie bia eda ne die ema hunu se bia ne aye ono Lassa fever ene se pepun ebechew honam ebeye hye ana afi honam nyina so ebeye woya Ghana Health Service nam krata so de to amanfo nyina enum se bia hyase se woda sa ahyensudie bia de abomodin ase bekwa yaresabia eben wo enkrata yi Director General Ghana Health Service Dr. Patrick Abuaje ena nensa ehyase enkrata Ghana Health Service Edbeto Mont Bamboni Lieutenant Colonel Peter Moa ye beto dwa se February busumede tosodo nu enum wayira no aposifo ye wo mfimfim mantemu wonu mahunu no nti wo mu de na ma military for na fe hwehwemu bia nso ewo so wo mu ye no mu hunu de ye wayira ye ene ba bia wo mu kohunu na Adom TV etwaso enra memene ojefobo so meda neto so aduonunum ene beto dwa se Lieutenant Colonel Peter Amoa ya woye military officer wonum ehunu ne nano pay ena police for ede nkrata ba beto dwa wonum ekire mu se wonum ehunu srani ewo mfimfini mantemu a police for ene hunu no wakire mu asesei wonum ede na ma asrafo ya police for eye hwehwemu ahwehwe ne enam so a ma awura yi eyeraye Subranten bitoy na wohwe wie yintem na de hye wo ha hiso ewo Sitifi North mensimu ewo hafumantam no mu no eso na nyeja won kra make se nipa be se duokono won na yemu ayeden fi se won mu dan no chance ni nyina apa ase won mu ne ma ebi ni Adom TV edin komoyi yintie ba na ewura dem be 7 ti ye hye dem wa na ehun se hsuo no etoni from efa enti emu yanse chance na ya gegere na minim dia sibi se bia eniama no na ebia agrada na apai fede hu yanse edan no so ya han na ye niam nyina afo ye dan na bubu pila kra esidan na nim no abubu panifuo yesere o mani die ma ho brasiem ebuom ye po ma chew wa mani su kuro yi die abonyenya pa ye light ye bibia se ti yesere o mse ni mo animu yi o munya ye mmoa be to ha no na nye semfika kura ma ye dam nyina pa chance ni nduani nyina kuku asa kotu obi kura fie ama kura so ta kwenya another problem eni ma se de bibrebe ye dam ne ma nyina nsuo na se no
Samuel Owusu ansa assemblyman ewo mahen so wadoto yamani boni enimu se ensu eto ye ne de ase ni amapa ewo wonum krom honom wono so efasa akonya iso de to nadmu ya wonom ewo Asitifi North mansini nimu enimu se womehwe eniama ase no wonfa mbo amanfo sanse wo mudodo na sese won ho akire wono yamapa info so ati nadbofo yaboma mane a omuguso a omobanti wo makwanhwa na yehwe se ombaba no mde no ma atutu yi nti yebesre info se sisi ai baby oduro no ayemwa se omba behwe no ma beboa oman no wona omo ho aka no na atumi aboa wo ma bibi atumi akoso Adom TV Badwam kase na oguso ehwe no na pani kwantrefo Dominors Commissioner no Martin Kwaku ayisi nei wone achim akokwaso kro na fejumaku a edegianzen Industrial Mining Company ehia wachamansa mensimu wo poyemantemu na emfie mienu manso emabunu ene sa gold mine jumaku no ntemu nti nipa ba miensa atoro nanum nsie do no wo mo atnase anum nsundwe aboa na futuo no kokobo akọ ediamba afane mienu Adom TV etwaso free happy mobilize water project now mo start here yes stop here yes stop say mo inform mo bibia to ansa ya hwe nhwehwe mu no insuo no mo nko complete enti mepese committee no omano ni company betrans na mo nko ya inspection say polytank na eso amon sesa na eje wa akode ya wotoso mienu eye ba ahema ewo achem akokwa so wode adesrede to adwumakuo yi animu se sesi a woba be sha setu fom agudie ewo krom no momodin ase obefa kromafo no hamu nchichemu aduoson no ne wonom aye adwuma sebia wonom kro no ebetumi etumpon enu nti mesre sese ya akokwa so man adwuma na China fo ne ye no eye mining enya galamsey na mesre se sani ayewura ayisi aka no esasa adwuma yefo no hu se adwuma no mbe na akokwa so man se ye 100% akokwa so man be for 70% ansa na ho 30% abeye adwuma no enu nti akokwa so man munya ready Buadi Edujemfi General Manager Adom Mining Company Limited. Ono so da na di se wonom aye krado se wobefa temamufo ene wonom aye adwuma. Oh yeah, kroma fond de befa dodo na. Tamka se kroma ni bia obeba yetimi hu se oh yeah fit so be ye adwuma no. Ye befa amo aye adwuma no. E de amo concerns ma komienu bia ne de ya no ye legitimate no mbetena se. Na ahwe kwan ye befa so be so wo de free honom. De toss bi me se ye nse ensuo ni ade a ehia. Ghana National Association of Small Scale Miners Task Force no womachre enipa duonu enkru bi a womofa kwatikwan so etu fam agudie wo kwa bibre mansinimo wo poyemantemu na enipa duonu enkru eye operation ahodo mienu bi a won ye wa achim pram kese achim abodom ya womo ase mfudie ne oil plantation wo ho nyina Adom TV etwaso ma operations ayeye ti kopie o achimpa nkese ekokadem ho nti abodom side ho nti etimichi nkrofo 29 ti 29 nya ya hanomu over to police amra no mu bedi because ye famu de but uwura bush omunye wura bush ema field no omunhu de ye fam ba wo ba field na obuhu se ni tuo no edin because ultimu se yawo mpanyimfo bi omohyehyɛ ase nti se ochi obi kra na waba na wafrɛ opeso yusu no tumi ba yeso omodi brem na hye ensem de den ya yeso be ye fam de enwachi ekuafo bi wobrono no sonso ne Adom kase atwetwem komo ebo tax force yabaso se wo mo etu sa na mo yi a wo pam wo mo etu afom agudie se won sa se nyina afiri ho ama ekuafo nso ho ato wo mo ala so ni de in fact omo hadwen pa ohwe amedua kokoo achim banso masa omo ase kokoo ni na atasi me ya media magia medudua be ba omo so omo beton asase no wan na ton mo asase wura hwan on hu as matise omo se asase mo monton iti se mutu na mo se ni echirima no ede no ommedi ye de yakoo but echirima na yake bia cheta ahifofo no ne eyin even omo ye ko kede police station ye ya masa omutu ka bedu ha no muhu anu no omo no mba je no magie awie omo be ya na omo ja ho na omo ko no mo sense ase no omo sense ase ni na ba medu abank to medu omo tu ma ni na egu wo kaka omo se ko hu asase wura wo kaka o se ko hu asase wura
eti na mo ye ne de ya dwunu bo apa se mo so se mo be koso no maye Kane Mampani John Dramani Mahama so ediaton sorry ahodo ni nyina anim so o monkoso a na omo ne aban no enkasa sekoba se ne niam bi a wo ye ne nkoyi a wo montwe aban no na adwene emfansi so na General Superintendent ayeyi no Assemblies of God Ghana ena eneni dwumadi asienti Mampani dada John Dramani Mahama ko ho den semi etuja. The church does not exist only to pray for leaders. It exists also to provide suggestions and guidance to leaders. Because after all, the church does not hang in the sky. The church exists in society. And whatever happens in society affects the church. Today, with the economic crisis that we are in, it affects our congregation all across the country. And so it's necessary for the church to continue speaking out anytime it thinks that things are not going properly. And that's why I want to congratulate the Ghana Pentecostal and Charismatic Church Council for the recent letter that they addressed to government, giving some suggestions about what government should do in the midst of this crisis. And I expect that this should be done no matter which government is in office. There are many times when men of God and moral society who should speak up become quiet when one government is in and then become very loud when another government is in. We must be seen to be balanced, to be non-partisan. We must not shout for we're here in one government and then go quiet in another one. We must always speak truth to whoever is in office. What the ensembia to judge remo se braso se wo se medwedefo yata won mo chi ye pa fi so man ye nsi kasembe jane na so man so di mo akotene na fe ye japade bi a ye wo Ghana ni adwuma bi e won so ye so o masene eye ni yie se be ye so mfaso ni nyina be kamai mu na mum enye se mfaso ni be wi achi na akodi obi man so afutu onsem Adom TV kase etwaso. And the Midumezia Ghana Export promotes what I bet na KE. May some as a municipal chief executive. There, Yayan so ye showcase there. Imesiafo, one bringing. Imesiafo, yan bringing, or Sunday. Sir, Sika Obeyinwa, or Shanako Saho. Sika Shabesia, or Shamani Yaho. Samuel Dentu Deputy CEO ewa Ghana Export Promotion Authority. No de to amanfo nyina anim se. Momomode ase niam ya wo Ghana hanom no. Wode enu ebedi dwuma kesese ne ebe ya. Sidi no ebetumi agina ne nan so ne mu ayeduru. Ode ye ma Ghana fu nyina yehu ndwuma mbesafo warrior na product are produce so that instead ye call supermarket ye boto bibia wo ye wa abrochi ye boto bibia wo ye wo Ghana nso ye to bibia wo ye wo Ghana na onso wodwuma nu oretre na wotum na wo employ nkrofo na ye ni sibi na ye za akoyen ho akon ani dollar no so ye riye fi ho because ya na sisi ya hwehwe dollar na ye za koto bibi na ye za ba omani mu na ye hankasa ye bezi. Brim Central Municipal Director of Education so yes takwe soa wodi ato asukufo nyina nim titiru ne ma ne se won science ne nkonta mekire maths no ehu hia won mu ye papa na se de wiase koye sesemu e wo ma ne nkonta mu no won so enya ba bi agina na futu nsem Adom TV etwaso. When in mathematics and science, no, it was JHS level, no, and not any Koika. Girls step in Koika, Abano. Now, yeah, no, they nimpose. Yeah, girls, no, any boys, no, able to make Apokaisa and Tabian, Ayako, quiz, no, almost perform pa. Rating ye body second math and science second Nwetri and a physical education coordinator ewo Brim Central Municipal Assembly Castro Asumedu echere ni ntia wono ma adesuafo a wono ewo mensini nim hono eye saa nantie ene apomotene dwumadie no apomotene no ene me brene mu no ni hia kase a no to die mu hia sika ene so wo sika oni sika ehia ka de bia eye nantie
nya se nante ade abonka ye de akira manfo say nante aye exercise a ehia pa ntino obia make it so at least a deck bia one nya kwa otimi nante 30 minutes dwempo na ade nema bebre apobodi bebre abrew enu ntia no ye ne dikan ane ye toso nso afi bia no ye sport school ala etina 2023 die no ye de sa nante we nso ade osha na say ye de lunch 2023 sporting year no Nania District Director so a wo Boase East education ya kwa bena ousun ketia na wode ato school for ni nyina nim TV share ni mobile phone you so bebre no ko monte so na sa mre no won fansu ade Adom kase edeba enwoma sua ne foundation pa ya kenkan subject bia technical drawing mathematics enokra na enye so much of reading you know. I also akwada ne kan question ne tiasie ansa na watimi aye enti akwada bia obedru class 3 okọ class 4 na ontimi kan e wo brofu ntimi kan otwi mu no that child is almost a dropout na is any school e ba wie no and so say o free class 3 okọ class 4 no otimi kan dia that child is a tertiary product which means say na this no obetimi akwa animu ama at least obetimi akwa tertiary institutions enunti na Obuasi East education ye dey see ani so say the ebeye bia ye be build a good foundation amankoda no in terms of reading no ye gusu ayeye Kojobuafo assemblyman ewo Pomponson Asokore electoral area ono si de tuda se esan school ewo krom honom no woni adan dodo ewo honom nti no adesuafo ni bi kwa anopa ne binom nso akwa awia na enumpo no eya na wonom wo te classroom no edoso pa ne sente hu behia se aban ene wonom wo nsem wo bie e ma beboa wonom shift na na nkwala ne kono ne tembia na mo problem sa akwa bi class okwa awia onko na kotra baby wo se nkwala na pon no de no afrem be 1 month na on see school dem da nso maame de onum se akora ne be school ne nyankopon aboa yesi saa de we em se saa nneoma ne nyina no eto betwa de to so mienu primary no omo tata so te se bayira pesi anya agoro omo ko shift and so still omo tata so de mesre mpenifo se we ye omo bebie JHS de yesi school down foforo no omo hwe se primary no nso no omo be ye den omo si foforo de ama nkwala Ghana nyanya no Kaswa area nso nyamfinhia duo no emfinhia du na won finhia du adedie nti won akoya ye de wo Good Shepherd child care Adom kase pie ho edeba nyanya no Kaswa area ena omonya 10 years ahye nyamedin ene onyam nti omo ye omo area 10 years ni nti asem titiri a omo gina so any nyame nukradie the faithfulness of God. Omo pese wiase nyina hu se nyame odo ho to ne so a odi nokware nipa timi di hwamo enso nyame de oni hwamo da biara da. Afi nso omo hwe nso se omo betimi abobra pa ewo mpotem ha na ahye nyame din ani onyam. Eno achi Adom kase ne superintendent Oda Apostolic Church of Ghana no ano enso so twetwen komo no no so editor dwa se ye person ye create awareness say after 10 years no what have you achieved then na yesaka na then na ewo ye nim what is the way forward o tie radio do ba bia na Kaswa news no ya na alarming but we want to project God and the word of God. You want to create awareness say there is church, there is God in Kaswa. Yes, celebrate 10th anniversary. Ti ye jitu mu say sorry na ba ji niama na de akoche nti enra ye de niama bebre koche wo ma de call the dos bebre roughly 60 to 70,000.